Nabayaga siya tay nagururay, ayat mo kanya inka ipaay, naminano na daras asyak tay inka pinaay, ketitan biyag ko siyak tay nakaay ay. Di man ni ayat ngayon ka tinalikudan, tuy pusok yan rik na inka sinagdan. Anyan kinaangaw nigasat kanya, tasyak laeng tay ginundawayang. Anyan anak sakit tinkain palakang, tapi namnaman na asyak tay sungbatang. Ngem saan tasyak laeng ginundawayang, sakit tinaken ko anyan anak kasang. Nabayaga siya tay nagururay, ayat mo kanya inka ipaay, naminano na daras asyak tay inka pinaay, ketitan biyag ko siyak tay nakaay ay. Di man ni ayat ngayon ka tinalikudan, tuy pusok yan rik na inka sinagdan. Anyan kinaangaw nigasat kanya, tasyak laeng tay ginundawayang. Anyan anak sakit inkain palakang, tapi namnaman na asyak tay sungbatang. Ngayon saan tasyak laeng ginundawayang, sakit tinaken ko anyan anak kasang. Anyan anak sakit tinkain palakang, tapi namnaman na asyak tay sungbatang. Ngem saan tasyak laeng ginundawayang, sakit tinaken ko anyan anak kasang. Anyan anak sakit tinkain palakang, tapi namnaman na asyak tay sungbatang. Ngem saan tasyak laeng ginundawayang, sakit tinaken ko anyan anak kasang. Sakit tinaken ko anyan anak kasang. Ngem uray lukas ta ipatpatek kang tulata.